Bu ibu, nah iyalah. Bu, sambian gak ditop, sebisa menentukan topo-tona nikah sedaja panika dadi ring bagus napa bunten. Maka sambian kudu abri contoh se bagus setong. Senomor dua sambian pakai getena pakai telatena kana potoh. Keng gule yakin mun saanya maring sepo bini panika mun urusan kasih sayang lebih raja ben lebih perhatian ketimbang orang sepo laki. Yakin gula. Mbian bu paparaten gi bu gi. Ya, ini kaki. Ani kan aja pas terapas sampean. Oke, jak pas terapas. Sehingga maksud berema. Bada kadang senika. Berpancak ngocak, cak ngocak, cak ngocak, bah ngocak mbian. Buja wak kala aki. Kamma bu, badan kompor gas. Ternyata sani congok bah tada. Congok tada. Cari keburuanan saya mainan. Ada bu. Aba ibu ki urusannya aba. Ada kok. Payen tariban ibu nah. Pas ternyata aba ada. Pangoca. Ya dena. Mata na aper. Jak mak pacek ngetekin. Mata na aper. Teti anak guru apa ada? Bu guru bah niro. Dak ke ibu. Teti pun atokar ning sekolahan atau kari madrasah langsung terapas. Mata na saper iku. Teti guru bah ngetek kurikulum dim masih merere lah. Mi bah beda matan. Jelas bu? Jak pas terapas tinggal potran sampean magi buduh. Jak pas ting tutik mundur. Macek buduna. Wak sepopon ngining bintang belajar. Bak nama tak teman ngining hadiah. Torot. Tahu saya nikatan. Tak kok apa potran sampean bah tole. Magi baan bu. Ini keistilahnya apa? Labeling. Apa labeling nih? Memberi label ke anak tak oleh bunten. Dua ki baik. Tina nak bak nama ke bodoh terteti orang semulja monggo Allah. Ya. Ya lah. Berarti mener berarti. Oh, gula mon kalaki ande ka tak war jajakan. Nika. Kalah warjad ya Allah. Ki magi binian sedek langan tang droni rogiah. Pesantren mon tak bagi mole sama put Pak. Sama put pas. Kesurupan Pak, kesurupan sambil tang mendatang dari rolik mantelik. Bi kiai ni ruqyah, sani ruqyah, masya Allah bunyi jon boros, jon lik mantelik. Bang ngocak ya, bah ada bu kiai, injok jin dari dimari yo, mak santak beri yo. Sani pamole boros ternyata. Diburin sering sepon lah tak sabar bah ngocak. Tiga lipat pak ambu kiai, ada rumah, pondok ternyata berit gua. Padahal benih yang berit, potran, nah kak dinto tingut dia, kita ti berit. Santren, nyaman tetina kana pondok nika nyaman, gula makan nika kasta, gula nika lambak munduk tak alem, gula lambak munduk tak penting ngaji, angku kasta. Mangkan sambian jak saking bedereng matabar gula soro munduk boleh kor kerem, haram munduk ke gula. Keng siapa senderema? Magi makain repot membahan di red moret po sepo kata nika. Toko lah, nongkol kada nika. Bagi absennya salbut atau masuk aja. Tuan aja, pompong ki jumlo. Nja ungku ya. Pompong ki jumlo pepojeng untuk palem nih. Terutama kek laki dia. Kek laki ni kajak ngampu aki muah. Saya ingat le. Aklul mar'ati jamaluha. Wa jamalur rajuli akluhu. Kalau orang bebini panika pikirna ada kan urusan keratinan. Kan iya. Komido. Ini saya kayak tak tahu saku komodo kerutan muka di bawah mata area saya susah begini pokok ngepi anu gula lah berat badan lah wah pokok kepi bod kelampi dak ada masih matching latir ada bini matching bila leping ping mon mele jilbab sambil kelampi dekat toko masuk ya mata tahu jangan kau pada bini yu, tang bini dah iya. Masuk, kurang kuning coklat sekuning. Mun lagi andi mesti cing matching je tadi. Lah yang kuil sepenting soceh, lagi soro duka kila. Mun bewe ni Allah, are maleng saat dentun mari sepur. Nggih bener, aro augo aro, mari sepur je.
Kini kemudian tanya aki ke wali murid, ngabi sana apa potran guru majek ratina? Abar ya salon sumenep dia. Ngabi sana apa? Ngabi 3 juta kuah. Masya Allah majek larang pah ngocak. Apa mon gabungan anak-anak kaning porop 3 juta kuah. Pah ada bu ustad. SPP 10.000 mata ibajar. Dunia terbalik. Bodoh. Pun urusan nak foto kabeh oke, makin ngabi apa rempa. Sana ke madrasah pada apa? Aduh, iya. Aku na usul menulu ke kiai. Ngireng kiai bangun gak dito? Tak sepak pun bangun. Engki kiai alhamdulillah du malam. Engki kiai benap tini doa kita tertulia mare. Bila se Maria. Mun kuni doa ki mondolo. Keng mun reng laki bintera ini ngaki. Halo. Ganteng reng laki ni ke beni dari muah. Benih dari beauty, dari inner beauty. Akhlak kasih kusah, ilmunah sehebatnya. Sampian pacubain orang. Ampun pacubain, pun tak sepak muana. Keng mun alim, haram punya ring tero. Jauh ko ya. Tak berjanji tanya ke begini, oh gua ni lagi. Okay. Keng sesosare salah alam muana coba, patan di ilmu sekali. Lu. Apa sih yang buat kia jadi apa? Muala tak sepak, tak ning sambil ketok betok gelu. Alim tak alim. Apa mayu montu? Ini kan kiai ini kan lima alim ini kan. Lepas pondut ilmu nagapi. Papa jeng meponggi wede pondut. Jak kir-pikir bajaran. Bapak ibu gula matora. Jak kir-pikir urusan biaya pasti mangki sampean. Indallah takaffala li talibil ilmi bi rizkihi. Sehingga Allah nangkung rezekin orang yang nyari ilmu. Bukti yakin. Kula tahaddus bin ni'mah. Kula pondok gula, compok gula. Santri sebeda compok kadisa, itu rimbi gula. Enten gula tak teman mintaan panti sosial, tak to nyabaan proposal enten. Itanggung tibi gula. Kan magele sesuai jaga aja pidato. Boleh di maka. Betul iya. Baka boleh boy dia. Magi kering aja kaja. Bisa ku cek sehat aku dijak lagi buru keluar di masake. Ada apa? Mikir santri roh. Salah gula letak morok. Letak bang toyib sehari semalam tak boleh. Jadi gula letak morok pagi yang morok puasa pona santri si bagwa tua morok iya gula. Ning bugiatul mustarsidin. Lain tak morok boleh pon. Ni kada mangkat. Bila si morok kan. Keng mata lem repot, masya Allah. Ibu jalan keluar modal. Pas pak bapaan ni kesakut ntar ke jompok pah ngojak sebenarnya. Alhamdulillah abdi nana saja ke montok lancar je kiki. Keng gula nang tapi ada apa? Tapi ngebela je lancar. Oh dia berarti dah nak guntar pengumuman dia jangan. Jadi padahal. Lihat pola mi benar panas lagi. Syekhona Khalil kali itu dimin badering nyantri ke Syekhona Khalil mina bita kali be khotib nara kali itu dari kedungdung modung Benggalan andi pesantren nyaman Miftahul Ulum Al-Islami eterosak sareng potra nyaman asmana almarhum Ge Ilyas Khotib Ge Khotib nika dimin nalika monduk jepon ke Syekhona Khalil kak dintoh hatam Fatihah sareng abana dari saking bunga napolan hatam Fatihah kak dinto selamatin kalaban ngobengi sape bendi sekak di masape kak dinto sekiran secokop setisa coba Fatihah mungkin wisuda ada Pambian pangocak wali murid mak mere menolog ke muslim. Mak mereka kok kan gula lemat kerja pengajian wali murid mungkin benar. Jadi nggak orang syukur manggen. Jadi nak foto wanita pada Rabu, kita nikah. Salah pacet lah niat dari awal sekolah anak pacet lebeng tembang. Putrana sambian sekolah lagi, eki. Sekolah dinia yang kiri surin, eki. Mai pas sekolah di surin, tembang main lajangan dia. Tembang main leker dia. Jadi masa sekolah ampun lebeng tembang. Maka ku bakal jadi alumni, ya beng tembang. Jadi orang ini apa jangan niat, tak? Man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Apa jangan niat? Niat bagus, insya Allah happy ending. Nyaman di budin.
Ya mun dari awal jalan kau ke tak bisa. Tak kira kau lebundan. Padahal apa asa kau bulan Ramadan lu. Ya tanya aki pulang nokangi. Tanya aki ban bini na. Apa asa laku kak jari ngecor. Pas ngocak si laki. Mau temu lakun. Ya mon panas ambu. Mon deng terus. Ini kau tahu saya soro tan ambu tibi laku ni. Pada ban ustad tak lema kabin. Siapa orang tak kok beda. Periksa ni sarang kiai. Araji ya ustad. Bah ngocak. Pas berdebu saya nyema ustad. Kibangki kiai. Abid ni kan. Araji ya ustad. Mohon pak ustad pak debu. Beda kiai. Lekas ni kan. Ini ku dari jawab nawa. Tadi gue lupa majeringan kan. Ini kejukan. Ayo. Pamantap atena. Pateros tinggi pondok. Cak bu pak ambu. InsyaAllah dia nak foto si mencelep ku laku. Mencelep napa? Mencelep ke ateh. Mencelep napa? Mencelep ke paningan. Keng mun mencelep ke badan. Makita pemondok pakun mencelep. Anapa? Andi Roma, kamar ding dua, anan lah kabin kapi, make paan nyorot ke budi. Majelap cet. Betanya aki ban bini nah. Tedungi di mereka kak, jaya alai semanto kapi, tenang persediaan garis setong. Di mana kak? Depor. Kan majelap kan. Sebini wah ngocak, celep daya kak tedungi depor. Selake wah ngocak. Di napa tenang, sabar, syukure ka Allah. Orang syukir sutro celep meliasi. Engkau ban-ban alhamdulillah. Tela kau mikir ada asimak ni mak. Kun gara-gara anak foto ban kan. Bad lagi. Iki makin dapur ke bayi kamar bada. Mun ngocak tada lecek gula makin perpaan. Kamar gula ban ka asal ada dapur. Anak lejar aja kapi, aganggu ka gaula mo dulu. Arya satpam re musibah re jangun Allah bade senomar tan noro embuan madon make dang badang suro meli kerupuk tan